Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Sniawbhalang dhar ubadai usembut betri rambak kejela ubadi pej yaktanat transport ke surgar jela ula pentip bahakani ke Jingeh ula pentip bah Hapoh ke Tarik ubanai benwan ubanai Nailur unsa pelong ke jia kendu ber ke surgar Assam Iakren ya ke Jingeh jong Nongniah kali na Meghalaya kiba juma Jingeh haba kilit kamai ha Assam haba Iakren bagi nong thok khobor hadian balawai ke jia ha sekretariat kepala long mentak ke sengi ublai ke arplai Tarik ubanai Nailar arja penriu uba Sniawbhalang dhar ula itu ba kajialang kalong hadu lai kenta bat kila syim ya karai ba Hapoh ke Tarik ubanai Nailur un kajialang ya commissioner and secretary transport ke surgar Assam badha kajiadon lang ki officer ke Meghalaya pen bej no yakini ki Jingeh bagi Nongniah kali kamai ne Meghalaya ki yakendo Kalau ni kublai sibo ni pergi perlogi lagi media sel jong media friends betul pengai kublai kupang ni member jong ki association jong lembagi different association jong tourism pila aktif don ni kajing wit katukan ni ni airlines ni baladep khamtam do bajia gitu ka incident katundang na bas tahu hadin jong tu menin ngila le cha Assam dealing government more or less ngila one sekajing so ba peace should be restored back. Tanai don ibang sakat tu kan liban nagi ni association taksi jong ibang kau terus matusan nama ba. Mag bepri don ni kau jong kuat di Sniawbhalang dengan government ba. Kau dek mo borom sekatu do bon di siap penwit siap pentut cepo Assam. Handai ngi claim against the government, claim against no. Di kuat government bukan simkiano ikut itu problem kum di driver association turis taksi ba bon kijing abi face po state Assam temene hadu kumbala kita tam la yakin ni gini poinnya gini gay berokoi tengilah poi kawai kijing mut ka ngila ihunlang berokoi kajimu kalong kumni to yakini kijing abi turis bi face po Assam ngila pembe nag committee ni tang kawai kijing mut ba Hapoh sipo tu September ngan court committee tak kemudian lang buat commissioner transport Assam baru jongi then all the other important official from the government of Meghalaya and from the government of Assam rangkat berkejino yalam dengan tourism association ni kenang bani solve no ya gini problem imre su jongi guru beplikin sa na ben sepo jika kili mana kasi ya kata ke kan meni ya gini ke jing wit jing tu kaya kawan ngai ke lagi nadu si bi kenang ba Ngin yang kumbaju him don so kana urujing wit hadu support hadu support di kenangin discuss barki kenang ba community ngin yo ka positive result from both the state kenang ngin la banyak kumbaju yagi te give agenda ki issue pat ki bagi association gila aflak ni don gimentak habi kan tang di state pat ya kata apa ngin yakan ban lagasni temata pak mati bang ai kublai sibon khamta megi member de tourism barok khoj bapli meni gade gisi sonde hane barok ngila ya kelut hane mata kejing bah jupai ba ngili awan chari mati tu ngai kublai ki sibon ba berkunjung ini ke official jungaro the meeting galong so fruitful meeting and so nice it was really positive meeting ni community Hapoh gini kispo Tarik jong September tarai ngin ye kendo bad ka Assam kontrpan ngin solve the dulu problem bangsa aku bedai bagi ni tourism action ke jongi